Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami hapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Amunyan kamo masi-masi. Simutundan kamo sarta simusugpat ha mga waktu ini tiranan ini. Murah-murahan kita niyo katan halong pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta madawhat sing kita niyo. Inding ha mga partungbasan sa lagu-lagu sin Tuhan Rabbul Alamin. Lugto iban tuyo sing kita niyo amuin long tatumunay sin ibarat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin amuna in manuntut ilmu. Kabiyaon mga kakasi yari nang guru tamulya in dimikato pangadjian haruman ini tukpal ko kaniya in kapatut guru sing kita niyo mulya gulo karasahan amuy in di magbawati laol magpasampay sin amanating Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mataw kasi magdihil pangadyan katot nyo katan, magpatumtum, tiap-tiap siulakan, supaya kita nyo kabulansangan, amo intumuyo damayan, mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Makuyag po, hitok baling kapatot, hakurumulya, way naruaing, dekan as Sheikh Abdel Nasir Abdurrahman, call sign ni Abu Maas, palyatafaddal, kiyadatuhu ma'juran maskura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan
Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami maun pahadarat sing kamu sa barang abutan sin suara ini. Ganap pangadjian. Amin masi-masi kita ni wa pangadjian bunga sim pag-iman. Aula-aula na tuod. Habunga sim pag-iman. Ia amalan sin bariman usog. Iban bariman babae. Lagi-lagi na tuod. Dari kita ni hamasaharuhulan. Wainuun na nabihi para sintuhan. Wairuun na rasul hiparasin Allah Ta'ala. Timubtub na kaya khataman na hajunjungan tani walay salatu wassalam. Demikian aula-aula na tuod jari nakita ni Hamasa sa taud-taud manusia hababaw singgumi na naikuri sing kabayaan sin Tuhan, ialop nila in pamarinta kabayaan sin napsu nila, iwan pamarinta kabayaan sin syahwat nila. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, in pangadjian na to ayat ha suratu Yunus. Dahil nga ayat ka numan tag-isa, paayat ka numan tag-5. Adapun yung pangadjian na to di ayat ini, papangan nalun marayaw sin Allah Ta'ala na nakapuadam. Pangannal marayaw, iwan panali marayaw. In pangannal marayaw, iwan panali marayaw, magad aatulan. Dahil nga sabab yan, in pangannal marayaw, iwan panali marayaw, miyagad aatulan. Amura in mga sila babae pilihan bariman. Amura in mga sila usog ganarul bariman. Unin beta sin Allah Ta'ala hinang nila yan. Unin beta sin Allah Ta'ala sifat nila yan. Ala inna awliya Allah. Pangannal kamu marayaw. May taiyad to, sabab aun kalasahan sin Tuhan. Ay sadya kamu mangannal, laong niyo, aun kalasahan ko, aun kabayaan ko, sa kaliri magadapaparan kabayaan sin Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah. Pangannal kau marayaw. Ingat kau marayaw. Kannala, iwan ingata. Inuno, imbiyayta sin Allah Ta'ala. Pamaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babae. In pamaugbog nila yan. Nahinang sila awliya Allah. Kalasahan sila sintuan dunya iwan adlaw akhirat. La khawfun alaihim. Way kabukaan nila sin susungon. Imbukon bar iman wala pari magpaking susungon amin bihaon sadya miuka na. Miuka na way pagkaon, miuka na way pag-inom, miuka na way lingkat, miuka na katan.
Ala inna awliya Allah. Pangannal kamu marayaw, pamikil kamu marayaw, aun bagay sin Allah Ta'ala, agad ka kamu yan habagay sin Tuhan. Ampay bagay sin Tuhan, la khawpun alayhim, way kabukaan nila sin susungon. Ibang bihad to aun para kala jumatuwa susungon makabuka. Aun mga anak kapo, insusungon makabuka, di kapago yan. Ang paimbihaon makabuka, naglalagin tao sa sakatan, naglalagin tao tingkit, nagdaraasalin tao sa sadyahan, insusungon kabuka, di makarain tao. La khawpun alayhim. Way kabukaan nila sinsusungon. Wala hum yahjanun. Iwan way rakahanggawan nila sintay Quran. Aon makauna, aon ikawin, mangannal kita ni umarayaw, mga anak kapo. Bukun laong nato, nayadto na sila yari pa kami. Agad dabha kita niyo, ha mga tao biyay sintuhan, way kabukaan niya, sinsusungon niya, iwan, way kasusahan niya, sintay Quran niya. Hinda siyo yanin awliya sin Allah Ta'ala kakasihan niya, way kabukaan sinsusungon, way rakahanggawan sintay Quran. Tengugin niyo mga anak kapo. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ang mga sila beriman. Kauhaan tagupat ka jam, wala nabugto inatay nila patuhan, wala nabugto in suara nila patuhan, wala da nabugto in amal simpito ang gauta baran nila patuhan. Sin mataod makaibog diha dunya, biugto nila, makaibog diha dunya, habukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabihan haruwa, way kabukaan sin susungon, way rakahanggawan sin. Di na makaigdeng habay, mabuka, aw ni kawin. Di na makakadto pa marayaw, di na makakadto pa lawiin dayaw, sabab mabuka aw ni kawin, mabuka aw susungon. Imbar iman, halawang pamistahan kabayaan sintuhan. Bukun siya, halawang pamistahan kabayaan niya. Tiyanto niya, piyapan dari siya sin Allah Ta'ala, karena magadha pamarinta sintuhan, magtaat patuhan, iwan magibadat pa Allah Ta'ala, bang mabihat tindagbus, la khawpun alayhim, wala hum yahjanun. Way kabukaan niya sin susungon, way ralaong kahanggawan niya sin tiyay Quran. Hinda siyo yan, alladhina amanu, amim mga sila, bariman, gawgutin pag-iman nila, bugtuin pag-iman nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattakun. Bariman sila, iban inkaunan nila, nagmamabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, mainkan impagmabuka, mainkan impag-iman, suod na impagmabuka, sagawa natapil indua, suku sin atay, iwan suku sin hiwal simpito ang gauta baran. Kita niyo mga anak kapo. Amad timbiyay takato taniyo sin Allah Ta'ala ruwah. Amanu wa kanu yattakun. Bang mabihad to,
ing kasinguran sing kita niyo hajaman ini aulia Allah. Malasakato taniyon Tuhan. Misan di na lumasay manusia dunya ini kato taniyo. Habang mayan kimugdanin lasanatu pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Apabila kugdanin lasanatu pakabayaan sin Tuhan. Nakamataud na to na biyayta. Karausanda sin Allahu Ta'ala. Palasahun kato tanin katan piya panjari. Hapag unahan na si manusia pagkahinato. Nah, uno yan mga tuan. Sumunod. Bang sila bakay na sintuhan. Hangkan sila na bakay sintuhan sabab sin pamarat saya. Hasabab sin takwa. Lahumul busura. Aon kanila kakuyagan. Pagkaway na kabukaan nila sin susungon. Way nakahanggawan sin taykuran. Lahumul busra. Aon kakuyagan. Pisin nagbay taong kakuyagan. Dahing hanabi marikato, bukon. Dahing hatuhan harap panabi, dahing hanabi harap marikato. Taniyo mga anak kapo. Lahumul busra. Aon kanila kakuyagan, haunulugal. Hauning kakuyagan yan. Hawak tumagkaon, hawak tumag-inom, hawak tumatug, hawak tumanaw. Tayong niyo mga tuwan. Lahumul busra fil hayatid dunya. Sa lugay ni abuhi di hadunya, aun kakuyagan siya. Aun halawom di hadunya ini, halawom kakuyagan siya. Di siya pasusahon sin Allahu Ta'ala. Lahumul busra, aun kanila kakuyagan, fil hayatid dunya, sa lugay nila buhi di hadunya. Tanyo mga tuan, yung pagkaon bang masarap? Mataod makaon sin tao. Kakawa yung pagkaon misan masarap, bang mataod na makaon sin tao, di na saan mabaya kumaon magbalik. Sarawa in iman, iban, amal, pakabayaan sintuan, yan pa na magtatao, diyan pa na kaw magtatagi, yan pa na kaw imian, aum paritun, sunuin niyo na kami. Amuan yung pamung si mga sahabat. Amuan yung pamung si mga bariman, uno pa baha, inipahinang kamo, sintuhan na mo. Imbukon mabalis, imbukon bariman baliskat, di na kami mabaya himinang. Kanyo mga tuan, lahumul busra, aon kanila kakuyagan, fil hayatid dunya, hakabuhi dunya. Nauning kakuyagan di hakabuhi dunya. Magpasihan, Allah tuan, miyanaw kaw nag-uyom, pag-uhi mo, way na uyom, maita. Way pa kaw rimaratong, yarahan na kaw, magsukot na sinutang mo, magsukot na sin ginisan na. Susukutan na kaw, simplin, sin bangko, sin katanta. Na, lahumul busra fil hayatid dunya, aun kaniya kakuyagan diya dunya. Uning kakuyagan yan, si taatillahi wa ibadati, pagtaat niya. Hapag ay niya sa jawang siyam niya kadapag ayl kabayaan sintuhan. Atulan pag ayl sin Nabi. Iwan si mga sahabat niya. Iangkat na sintuhan in darajat niya. Piapas na sintuhan in mangi niya. Hapag ayl sadya. Kakuyakan siyaan mga tuan. Lingkod niya sa halawang si masjid harap pakiblat. Nangangarap siya pakiblat. Nanganganal siya harap madto pakabayaan sintuhan. Bukuning kianal niya kita niya. Bukuning kianal niya aming mga yadto.
sa ingkiannal niya, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Aun kaniya kakuyakan dia dunya. Intaw kuyakan tuan way bihan. Way bihan dayaw parasahan. Kuyakan manin tao. Hakabayaan sin tao. Makuyaghang kajam. 4 adlaw halawm kasusahan. 4 bulan halawm kasusahan. 4 tahun halawm kasusahan. Kakawa bang siya kimuyag, sing kabayaan sin Tuhan, palman sin Tuhan, lahumul busra fil hayatid dunya. Aun kanila kakuyakan sa luway nila buhi di dunya. Uno pa Tuhan, wa fil akhirah, iban aun kanila kakuyakan, kakalhadlaw ka na kana. Kanalon na to marayaw mga Tuhan. Bukunin kanalon na to, biha, unaming kita tanyo anong diungog na to. Aming pagtagon si mga pamarinta demokrasi, social problem. Mari kita niyo papamarinta sin Tuhan, bukun kita niyo papamarinta sin tao patao. Pamarinta sin nagpapanjari harap pa, piapanjari. Na, unin sumunod yan. La tabdila li kalimatillah. Di na kapindahan ingkalam sin Tuhan. Di na kapindahan imbiyayta sin Tuhan. Unim biyayta sin Tuhan, aun bakay niya. Unim biyayta sin Tuhan, imbakay niya, way kasusahan susungun, way kabugaan susungun, way rakanggawan sin Quran. Hinda siyo sayan, amanu wakanu yattakun. Nagpaparat saya sila, gawgot patuhan, di sila masasat sin mananasat. Damik kiyan, iaamalan nila yung kabayaan sin Tuhan. Lahumul busra, aung kanila kakuyakan dunya, iban kakuyakan hadlaw akhirat. Parman sin Tuhan, la tabdila li kalimatillah, di nakapindahan imbeta sin Tuhan. Kakalilawong pindahan sin tao, imbar iman di. Surindi niya, yung kabuhit niya, ibang kamatay niya pa Tuhan. Nagmanila siya pagkabayaan sin Tuhan. Na, la tabdila li kalimatillah. Di na mapinda ing kalam sin Tuhan. Di na mapinda imbeta sin Tuhan. Zalika huwal fawzul azim. Inna sabut yadto. Amunadto imparuntungan. Paruntungan sa rayaw-rayaw. Mulia riya dunya. Aula-aula na haadlaw akhirat. Saan yung mga anak kapo? Uno pembiyayta sin Allahu Ta'ala. Wala yahjun kakauluhum. Ay ikaw mahanggaw, ya kau nabi, kay napusan, iwan sin umat mo, sin pamuka sin syaitan tao, sin pamuka sin syaitan iblis, ay ikaw mahanggaw. Uy meta, yaring kawasasin Tuhan mo. Kawasasin Tuhan min langit iwan lupa, kawasasin Tuhan min duum iwan sinadlaw, ay ikaw mahanggaw sin pamuka nila. Natuanin bukod bariman, wala pa biubuka, miuka na. Wala yahjun kakauluhum. Ay ikaw mahanggaw sin pamuka sin syaitan. Syaitan iblis, iban sin syaitan tao, ay ikaw mahanggaw. Imbar iman di. Maita, mahugutin pangatayan nila patuhan, mahugutin suara nila patuhan, mahugutin amal nila pa Allah Ta'ala, ingkatan yadto, mahugut, sabab yaunin kaiklas, yaunin yakin, yaunin katan, kabayaan kinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa yan imbiyata, innal izzata lillahi jami'a. In pagbaya, sing dunya iwan sinadlaw akhirat,
in kabasaran niya, wala doon hapiapan dyan. Wala doon na katong manusia, wala doon na malaikat, wala doon na isiyo-siyo. In kabasaran da, in kamulyahan da, daing da ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Huwas sami'ul alim. Tiara in Tuhan makaingat iwan makarungog singkatan pakarajaan tanim. Mga anak ka po, yarin ba'y kato taniw si mga sila nakauna nag-ibadat din kato taniw. Unin ba'y nila, Awliya Allah, mga kakasisin Allahu Ta'ala, hindi siyang kakasisin Allahu Ta'ala yan, alamatuhum, aun alamat pangilahan kanila. Hantara nila, iban sintuhan nila, iban hantara nila, iban sin pagkahin nila. Adapun, in pangilahan, hantara, sin siya, iban sintuhan niya, yuhihimullah, fi afiyatin, in kabuhi nila, kaluway nila buhi, in sila yan buhi halawong apia. Imma na sin apia, hitangkis sila sintuhan ding hamangi, timatangkis sila ring hamangi, timatangkis ding mangi ding kanila. Taniw mga anak ka po. Dahil nga sabab yan, dahil nga mga panghindu dua Kato taniw sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Allahumma rabbana nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal fawja bil jannah wan najata minan nar. O Tuhan nam, mangayo kami kay mo. Dahil nga mga pangayon na mo, afiyah, tangkisan kami rin hamangi pamarayaw. Iwan din, o Tuhan na mo, yung pangayon na mo kay mo, ampo na kami, iwan maapa kami. Yung pangayon na mo, utuan na mo kay mo, bang man kami maingat, mangayo kaampunan kay mo, iban bang man kami ri sumuhon, mangayo kaampunan kay mo, iban bang man kami ri sumuhon, magmaap mi apihan tara sang kami. Kaniyo mga anak ka po, na yatin hambuok, apiyatin wabiriaya, halawom kasanyangan siya. Tiyo-tiyo pagkauno kira. Lalaw na bang mataod? Tiyo-tiyo makapangbihil da. Mataod awla-awla na makapangbihil da. Imbar-iman. Imbukon bar-iman, tiyo-tiyo di na makapangbihil. Mataod agad di na makapangbihil. Turayan mga anak ka po impiagbiddaan. Wabiri ayati, iran ya ayaran siya. Pialilahala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di karausan sin ama palihalaunin anak niya. Di karausan sin nakura palihalaun in raayat niya. Sumarawa karausan siya sin ama bang niya iyarading kabayaan sin Tuhan. Damik kiyan karausan siya sin nakura apabila niya iyarading kabayaan. Sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sabab di na pindahan sin Allah ta'ala imbiyayta niya in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bang sadya iarad niyo in kabayaan sin Tuhan bukunin iarad niyo kabayaan niyo sinwayroon gaos niyo sinwayroon uno-uno niyo dahil hatuhan niyo yan katantan bang sadya yan iarad niyo yang surkum di tangtangun sin Tuhan in tatawangan niya hakanabihan iwan simyarad kaniya mga anak ka po masi-masi pa ang tiyatawang sin Tuhan doon kita niyo mga sila bariman usog iwan bariman babae sabab kal na sila yan in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Hikarwa, wa yahfazuhum minas-su. Iman, iaayaran sila sin Tuhan. Tiya palihala sila sin Tuhan. Tiya tampanan sila sin Allah Ta'ala. Daing hakatan mangi. Unim mangi yan, hikaisa, bala. Tangkis sila ring habala. Hikarwa, al-fitnah. Hitangkis sila ring hapitna, amunim mangi. Ini katungo, hitangkis sila, daing musibah. Hinda siyo sila yan, awliya Allah. Amuna in kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat. Wa yujannibahum. Iban palayuun sila sin Allah ta'ala. Ahjan al-madi. Sin kasusahan limabay. Nagkasususahan naman sin taon limabay. Ang kansa o nag-English, sababang kanini mag-English sin tao, kamantungan in tao mag-English. Dahil sabi, to sambit day may ngat mag-English na. Sabab ampas siya mabantog. Na uno yan. Unin agin niya, pass is pass. Di kahatian siya to, sabab bukon siya milikan. Iwan way siya naka-school. Siya liki-likian to. Uno kuno long na inhati simbisara yan. Long niya, limabay na. Oy, nanong sinambuk. In limabay, subay na to kahatihan. Na, tuwan. Palayuon siya rin kasusahan limabay. Damikyan. Palayuon siya rin masakit pangatayan susungon. Ang susungon na to ini sumakitin atay na to. Sumakitin atay sin ama anak. Sumakitin atay sin anak pamaas. Sumakitin atay sin nakura para ayat. Sumakitin atay sin raayat panakura. May tayan sumakit. Sabab wala nila iyakading kabayaan sin Tuhan. May tayan sumakit. Sabab bukon sila halawm. Min awliya illa. Bukon sila kalasahan sin Tuhan. Kalna bang sila kalasahan sin Tuhan. Palihalaon sila day nga katan na sabot. Uno pa yan mga anak kapo. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. In bariman usugi wan bariman babae. Yaon sila kalasahan sin Tuhan. Miyamakad sila atulan sin iman. Miyamakad sila hasalakan sin pag-iman. Miyamakad sila hasalakan sin hinang. In alamat niya. In dumagbus doon kanila. Antara nila magkahikaisa. Al-haqqu wal-ad. Di sila mutas day nga kasabunalan iwan na kaadilan. Way lingog halaumbay. Way lingog halaumupis. Way lingog asasakatan. Alingog magpararakan. Imbay taharap mo jalong na patuo. Sa patuo lawan ang pag-drive sin tao. Yung biyabay ta, harap sa jalong na patuo. Yung pag-drive niya, harap patuo, harap palawa, harap pagitong, harap pataas, ang naktuwang, ang pikpik, harap na pataas. Saan yung mga tuan? Na, pangilahan, ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, al-haqq wal-ad. Matutog siya hakasabunalan, iwan hakahatulan. Amo yung kabuhi na kawan tagumat kajam, al-haqqu wal-adlu maan. Natatapil ing kasabunalan iwan kaadilan. Bang doonin dua ini, masanyangin tau hakabuhi. Iwan masanyangin tau hakamatay. Iwan insala sila niya makawin. Biya dahad nung al-haqqu wal-adlu. Hikaruwa mga tuan, al-afu. Baing ampunon siya. Maingat siya magsuri. Tumayma siya suri. Tumayma siya pag-ampun iwan pagmaat. Maingat siya maglapal suri. Sa kaliwian tuwanin magsusuri, way pahala.
Di maingatin tao magsuri pa Tuhan. Di da maingat magsuri pa maas. Di da maingat magsuri pa kampung. Sa bang pawakay niya. Suri lang niya. Kita yan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan. In Allahu Ta'ala. Piyabaitaan kita niyo. Sa lugay sinabi niyo roon. Di ka mo siksaon. Sa lugay niyo naglalapal. Sin astaghfirullah al-azim. Di ka mo siksaon. May nangangayuin tao kaampunan, patuhan. Nangangayuin tao kamaapan papagkahi. Imbihad turagbus, mabuka ka ng setan. Imbihad turagbus, tumayma siya karayawan, dahing ha pagkahin niya, tumayma siya karayawan, dahing ha Tuhan niya. Kita yan mga Tuhan. Na, insumunod. Ini katu alamat. Al-wafa'u bil ahdi. Hitunay niya yung janji. Sisiwin naratan yung nagjanji. Way pa injasad tanyo asal aun na janji. Najukup man kita niyo manu si asal aun na janji. Sisiwin janji yan. Antara tanyo bansin Tuhan. Nakil balid man kita niyo ang janji. Hisyura yan. Antara taniran Tuhan. Bang natu kaya tunay in janji yan. Antara tanyo iban sin Tuhan. Biya day sabhan. Hika tunay na to da. In antara tanyo magkahi pa kaniya. Na may yan kaya tunay. May yan miyakad siya kasabunalan iwan kaadilan. May siya yan bayang ampunur iwan bayang maapun. May niya yan na agading kabayaan sintuhan. Jahada pillah. Kawan tagupat ka jam. Iagad niya yung pagjihad kabayaan sintuhan. Piyagsabilan niya yung syaitan iblis. Piyagsabilan niya yung sundaluhi iblis. Ito na yan Tuhan. Naimbihaw nuway. Na, jahada pillahi. Piyagjiharan niya, in nafsu niya. Piyagjiharan niya, in syahwat niya. Hatta tajuka halawatal iman wat tauhid. Wala dia hindungan. Sehingga kiana naman niya malanab, iwan masarap, in mamarat saya patuhan, iwan sin manhinunggali patuhan, iwan sin mag-amal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga Tuhan. May tayad to. Bihatin hinang niya, kawantag upat ka jam. Pagsabilan niya, insundalo siniblis. Karena, masdaru kulla khairin, in puunan singkatan karayawan deng hatuhan. Uiroon deng kayo mo. Uiroon deng habagay mo. Uiroon deng hanakura mo. Uiroon deng harayahan mo. Ingkatan yan, deng kay mo ibandeng kanila. Masdaruha minallah. In puunan niya yan, deng hatuhan. Hisyu'y makakahawa yan. Ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Amura in nagmamabuha patuhan. Amura in wala minig deng hasalakan. Kabayaan sin Allah Ta'ala hapag iman iman haamal. Wa aslu kulla salah. Iwan puunan singkatan hipaghahatul. Nagtataliin tao. Maghatul. Ayad tulong niya. Aun hambuk kumiti, simparinta, maghatul. Bang nakatali bihatin tao, aon tumpukan nila maghahatul, nakaunin ba ita sintuhan? Bang nato iyagad ing kabayaan sintuhan, inyad to, iyagad ing kabayaan nila himatul, lawi ing kahatulan, bang nato iyagad ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aslu kulla salahin lil apradi wal jamaat. Puunan sin hikahatul. Sin tiap-tiap siulakan, iwan sin tiap-tiap tumpukan. Kita niyo mga Tuhan, nakahinapusan. Bisyara si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makalatuhum, hilalaungan nila, malimu.
dahing ha gula. Masarap dahing ha katan pinakamasarap. Uno yanin agi nila kato. Sunugan niyo insyaitan hari pa kamu sunugun niya. Manunog tuan insyaitan sa way panghati na to. In panghati na to, in sunog na sunog sa jembay. Mius taking kurinti, mius taking gasol. Wala na to kihatihan. Siusunogin atay na to. Siusunogin akal na to. Siusunogin pikilan na to. Siusunogin karayawan na to. Sunugun tanyo in syaitan hari pakita niyo sunugun. Na. Uno pa, waturuduhum min hayatikum pauran. Iban ini karuak. Tiluan niyo sila. Pataksina, pamaksina, pamagalid. Palayuan niyo, ring hakabuhi niyo, iban nakamatay niyo. Siya sa timbuhi, siya sa timmalamba, siya sa timbukun malamba, siya sa timpatay, siya sa timbuhi. Watruduhum, tiluan niyo sila. Dua tuan imbeta kato. Sunugan niyo insaitan, sabab sunugun kamu, iban, tiluan niyo, sabab tiluon na kamu. Bukun kamu tiluon, hitilo nila kamu pamalayo, sabab unahan niya kamu tiluon, sababin sila tituloon dumiwan adlaw. Amuyad to, mga anak kapo, murah-murahan, patubtubon na mo dito, impangadyan, magunong-unong kita niyo, magbutok kita niyo, hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw sadya kita niyo magbutok, hakabayaan na to. Sababang kita no nagbutok, hakabayaan na to. Lumamud di syaitan iblis, lumamud di syaitan manusia, magbutok ka to taniyo. Sumagawa, bang kita niyo nabutok, hakabayaan sin Allah Ta'ala. In lumamud ka to taniyo, malaikat sin Allah Ta'ala, amin iasain niya sin doom, bang doom, amin iasain niya sin adlaw, bang adlaw. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.